Ka Committee on Environment jong ka Dorbar Thaw ke jela hapo ke jingelam jong uba SK Sun kum chairman hagasi ba jong ka yo kala Hiar sa Wahkaji Southwest Khasi Hills ban sengap ye ka sor jong ki pat ba bat ki sang balang halor ke jing keno balat kal RB uranium na ki tleu ki babo ya ka jabo uranium hanong ba jenrin ya ki dikhot ka committee bakan thop uba Himalaya Moktan Changpliang uba George Bilingdo uba Pius Marwen urakam sangma bat uba kemfa marbanyang lasenran de officer ka Atomic Minerals Division bat ki officer ka Southwest Khasi Hills ka committee hakani kesengi ka pen longru e kejingelang belengkot Wahkaji ban penchai pat ba halor kejingwan yu kejat jang ka committee hakathan na kaliang jong ba SK Sun ula penchai be kejingwan yu kejat jang ka committee kalong e na kabenta ban sengap e kejing uat jong pat ba halor kejing I hagilat pathai kubor sapang kejing orpat kejaka babo ye kejabo uranium hanong ba jenrin Ula pentip ru baka komiti kam syem lawan setia hakathan ban penlong ya ka public hearing ne banyasha ne persha e kejing ti uranium Hendrai kadai bet tang kejing wat ban wat jing tip e kejing long jing man jang mariang bat ban tip e kejing shisha ba kumno kakta ekipat ba nong syong syong kathan ka komiti ka ailat yang sordar jing pratli kisnong na Wahkaji nong tenger new nong tenger pendan jaran mau khlat ngap Nong ba jenrin domesiat bat mau thaba komjuri kiseng bhalang bakan thop ya ka KSU FKJGP HANM bat HYC bakin kran bat pensngo ke sur jongki halor kani gamat habakran ni kilat pathai kubor uba SK Sun ula pente baka komiti kelawan cekathan de kabapia haki arkan hon kawai ka belet chenong ba jenrin rengkat kitiar ringdor bat kibrio jong ka Atomic Minerals Division ibanialam bat ban chimjing Thaw ya kabor radiation kat ba kawai par ka kenhon kelawan bani kendu kipat ba bani sngo ke sur jongki halor ki kubor ki bami nga snow ban pen pau ba ni ki brio ki besyong ko domisia habang yo ya kate ka social media ba la om ba kala lik ka tu ka tang ba la ni ka radiation ka long high level ni la snow ko ba la syong sir hadini disni ba ka ka ba nga ka pa ya ka sarkar me khaya ban pha da ki nu ki expert ki bom ki bate ki independent body ki ba umya sha yang ya no ru khnang ban lap ya ke chin shisha nang ba lada long high level radiation ka sarkar mekhaya ru ka te ban penkut no e ka tu bat ka AMT ka UCL ka te ban ton ke chin ba kli ya ka ta ba ta kim tre ka sarkar jungi ka sarkar mekhaya ka ton ka hok ban affair wat ka international atomic energy regulatory ru na ka ban bor ya ki ban penkut no ya ka ta ka chin ta jong ta ka radiation ya ki chin thau ka im Kidang don kijing snow shifting i kata bat imat na kijing don jong uta uranium ila duno ki development ban penpai ke surok ban penesok na kisnong ba kisnong ba na nong stone shadow syaranikor imat namar basuba bakan ralong kijing ti uranium i kata ke surok lokal don kijing persya namar kata kumulong we ni kinong sensasyong nga Wahkaji ngar ngasngo tersan wa horkit hordang inom ya lapsyo ya kata kam ti uranium ngene gejaka nang mingin yok no ke development jengi ke surok ke babiang kum makiwe kiwe senong kiyo ke boleh sibul kalau don kita matla don berko kalau don kita tiba kha yat siliang nei hadu munta na kaliang jengi bat benai kata kalong kabang ben sura mini katai kadong kalong de na kata ka noin bat hakabade ya kata ka ba ban ong ba ni khang ya kata ni la bat tip namar ni la ban tip bat pan song noring ya kata te kan noring ka bagonsan kum ka jesno jingi ni snow ban dawa la kumno ban ya pelem ya karoi kapar bat keju kaporo kerpat ya ka sarkar hagajing sisa ka sarkar jungi bat ka sarkar india ka deban ai buram ya ka long yang sem jong imei conspiracy lengdok langrin ba ini imeit yang akan rim banyada yo kun wahajar upat kasih bayar kejengi ndrai penban kani ka sarkar bangta hakajing pet ke janga ka yo ba ka donai ka ba ka laban tembor lani ban thitno ya nur ya no kam tam ya kalong ying long sem jong imeit conspiracy
lengda onrin ba ban penbor kum hakini kisni lani hakini ki por ki pelada ni yo I ba ni syam ba ni dah tibro ba ka sorkar ba ka yusil kawan ban perwa da ka som pisah kabala ban songdor da ki phelklur hendrai ka nakanyang kajongi kum ka ri ba ka jai pendeu ni yang scam hakanong rem bangin persa harket hardan ya une umar po khendau lada ka sorkar lani kata ka yusil ka thmu bante ya une umar po khendau ngam keno yano reng yo I nadu ka sorkar ka bamenswa baga persyang hi kapala hi ban klong yo uranium nakani ka khain ke jongi lada ka sorkar Meghalaya ka penlut laispa khendai bukhanai klur nagamanta coronavirus kan AIU ban penlut sangkrul namta ban pensyai ban wari ki expert agency nagamanta kani khain jeng ban pensyai halor uranium kata kali jengkeli ke jongi bangi kerpan yakino yalam ke jongi lembaga ni komiti banra yakini khubor syaga sarkar bagade bantung yakani ke jeng anglut jongi paitba jong ke jigta uranium ngitep nama karena vision ni kamlong kumba bambaka menit hingga thaw pasapun yak to understand hare kata ski dan markata kumpai ba hoi kidang kidu MD na pa hare kin sa persan kuning ta na bakla hare dem sotu ya kata ni de bentet ya kabarin kai balaja badio mata ka jabian dia beli ka jingpat ka jingkrak jong gini ki ka jingkrak jong gini ki tangs ya ka babu iki declare renum ni asal ni kidang ki sembarang di balalai ni ro na kan kasang ngadu ka apa trik sa ba ngilalai barang ngilap kidang kiding krak kiding pai tenga syuang ba pansyuang skap lese ngampa mengkatro harai kumiti kinong dikmat kidikot jangka komiti yang barunan habayuan hane bacu skap kasur lese ngking bayong ngim sotu syu kadai ne kawai harai tolek lara pilek sedong siap o pilek sanuba jaran ta hoi kidak kimdan syu harai itu kidin tak simen pikiran don kata kadai kijing sisa ti habini berkali kebenta na kalang juri kemudian mana ni don kam ya kata ini pendek agensi ni sotalak bagi ora ada ki expert ki bawang ta kum ka MD kadai ka don yang lupa ka MD kadai bayar jakar kap ki UCM na ta kumno banti uranium kumno banam baka pengadon ngadon ki kod ni don ki saki ha ka bai ka baseline environmental survey habis ka health status and demographic pattern of population around domestic area habis kalale ya kita ni iba hot kadang ke kita rela manipulate bar penjak kenyak kita kita kenang bakat kam febor ki bentik uranium dengan sama nang ba ni dia bersotu kang MD ba ki dia makala ki expert la ki percaya sipet kadai tak jing jelar kuno dalam bekla ni ki pada ini bersotu ya kita ke bentak halor ke jingong mene ba kadon ke jinglik jong kutu petang postur ya katu kawis hapo nompak janrin katu katang ngitip baro kajing sisa kalong ba lalik ladu kham menswa lalu ki saw sam sinem menswa tien rei dang menta dang don ba khai khmat bat ki babun na ki nong song sdong hapo ka himalang rin bar tu kathang ngimda lek ngimda wan ngimda yak dayeng sa tu kajaka namar ba kajaka repru mdei kajaka yak denti jonggi babun kimdei iwai argut kita balik khwai kita balik skar kilak panjat denti nak tu kajaka kumta kita isnong kita hima mdal khamtip ba kadon kata kajing karak henry kaladon danduk menswa kumbasau samsnem ladang makala to kajingwan jungi kum ke komiti sini sewa kaji kalai long halor ketuka kot kubor ke ba lami labun sin bun sngi halor kajing orpait jong kata katang ke bala bu ya kitu ki jabo hakapor bati ya uni uranium oxide lani yellow cake bat ba ke radiation level kalakiu bat kala contaminate yakini ki jaka ke bamarjan baro te kejingwan jungi kadang halor kata ka benta om bangi wan banti uranium ne banumti uranium re kejingwan jungi kadang halor kata kejing kiu radiation level kabala kata ya kami mariang hai kini ki snong
memarkap jong gini ke jaka ke baki labu ya kini ke tang labu ya kini ke jabok jong uranium hapok kini ke artili ke tang kata ke de ke jingwan jong ini kamdei ke report baki IK AMD ke jing pensya jong ki kolong halor ka sorbi report bakal lihat ke nihu on behalf of AMD baki kren ki pat bak mene bengiok som mene ki kren ki pat bak kadai ka report sorbi report ke baka nihu ka lihat halor kini ke jaka on the funding given by the you can see AMD te kejing so jing pat ba kadi kata te kata kan ong ifi ni committee ni syong perkat but ngila shimnut ngila record lut ike ga ba ki recommend jong ki snong ba per kumju ro ki nong mi khmat jong ki seng balang ba per kilakran menne but ni syong perkat halor ki tu ki pan ma ki kren but ka iba committee kan sale yin se le ke baton ka